Hello, Tuni Cookie News Vezose na bon chaven lem nei vin Tuni 8 October 2025 ahita in Tunin zong gamsung gamdang ho ahi lawai le ho gamsunga thilso ho za chom ho hin seu hitin het dinga poimo ahi lo le het dinga lom ho hilchit na hin bol kit no hitin Ukraine gama zong Indian pasal khat akimanin ama hi Russia gama dinga galsa na hungpanga hichichu Ukraine ten anamanove ti ahi in Ukraine te hin tu le tu ahi India te in zong nasata a Russia akitho pi nga mam ti ho chan ge zong hi ngo na za chom abo lovin hichichung chang zong he thim na devin hin sei tin chole lam kalanga zong hi Center Force sole State Force ho Combined Force kitho a hita chu operation anabol na wa hi bom len ta anamanovin rocket launcher kisim thu ho ti ding ai tain missile kisim thu kg jani langa gi ho jong hi anamando bi ti hi mo ai in hi chi chung chang ho he theina devin aban bana igam sungo hi hen gam dang thil so hi jong le nga poimo current affair ho jong he theme na devin hin sei huitin ama sapen in i topic ngova in a lut masangovin membership hin kila tha mini kinin amani chunga jong kipa thu iga sayo hin tin chole cookie news a kona jong lim a hi vi ti hi nga phondo itin iga phondo theo hin tin ama sapena hi a hi la sei boy sing sun ama hin membership goal a hin kila in goal hi ama sapen chu silver a hin silver bana chu goal a hi ti pa hi a level hi ki hial a hin hi za chu a chom ma in se wa hin sei boy sing son chunga jong ki pa thu iga se hin tin chule ani na a hi le min lien lovum aman jong silver la cookie news member sip a hin kila je in ama chunga jong ki pa thu iga sei kir ve nahi tu hin I topic ngwa ga lut lew hen ama sapena mi tampin in a head nom deu kata sanin news za chom ipi news hi jong le international news hi hen a hi lo le national news soi jong le tu lai ta ha ki than pen khat a hi in hi za a chu hi chi chung chang hin sei hoi tin Indian student khat hita chu Russia adinga hi galka ma pangin Ukraine ho to akido na a hi Ukraine ho hin anamanovi ti ahin la ama hin ipithu asayam ahi lo la ama hi hoila ya kon ham India mi ta hinam ti ho hi I het theine devin tunia hi chichung changa holem na hin nei de wa in hi chi student pa hi Gujarat gama ko na ahi ti jong hi news a ko na chumo ahi in chole ama hi Russian army a hungzawa Ukraine ho kap dinga hi nithum lang hungzaw ta dana jong hi kisai ahi in akum hi ahi le kum som ni le ni ho bep ahi na lai ti ahi in Russia hi hen Ukraine hi jong le India mi tampi thim zilna lang masot na ding dei na ahi Ukraine hi hen Russia gam hi jong le India mi hi adima ahi in Ukraine gam hi ahung boy dinga chu mi tampi anaki puido ahi ta in ahin la Russia gam hi khuti ta to kha lo je a chu Russia gama wang hi Indian student Indian citizen jong tampi na lai ai ti jong chu iga het theine dewa in se wa hi in chule hichiwa amat pau Hussein kiti pa hi kum som ni le ni ahi bep na lai in chule ama hi Ukraine hon aseina wa chu Indian pasal khat akimani ama hi Russia adinga gal kap ahi in Ukraine do na agal kap ahi in ahin la hi chipa hi anakimani ti ahin ahi le hi chi chung chang ho hi alha so hi tam India mi ahi jong le Russia adinga gal kap ma panai le athau hi tam ti ho chan ge jong hi hiet nom deu kata sanin Ichi Hussein kiti pa kum som ni le ni pa hi
iga het thei diwa chu Gujarat gamsung Morbi kitina state sunga hi in hi chi ga velo chun Gujarat Indian map he ho chun her so ke de wai ni ta uma hi chi again na lai ta tin nga hong ko lut na lai ta a hi chelaya district khat na hi a hi in ama hi Gujarat gamkai Morbi kitina district nga ko na a hi ti a hi in chule hi chi hi Russia te in asai dan dung zoi wa chu ama hi drugs related na drugs thu a ki man a hi ti a hin la ama hi Russia gama le khasim dinga a in ko ten a solwa Russia gam sunga hi le khasim ding dana thim zel na lang masot theine dinga hi Russia gama a hin la Russian army hon Russian police hon Russian government in amat na charge abol khum na chahil drugs case a amat nova hita chukum sagi sung hi zela dinga anamat no a hin la hichiwa hi Russia te hin hichi hosian hi offer abol ve ti so offer ti chu ama hon ipi offer abol ham tele kum sagi sung zela na nomam a hi lova hi le Russia army a training na bola Ukraine ho ka ma na chi a hi le phat chom lo ka freedom na mo ding ai zela lova hi ta chon hong kinong le ting le nakil ha so ding ai tai ti a hi an le mo vai la ma hi Russia zela nom lo je a chu Russian army ho la a hi anazawa hi ta chu Russian army a panga Ukraine kap na ding zo chu except anabolin hi chilang zo a chu anazaw kha a hi ti hi het theine dewa in se wa hi in chule Ukraine ten hi chipa amat nuwa jong hi video ho ahin la do win hi chi video ho jong chu sa paw ngena ki sai a hin aman hi chi wa sa pawa Ukraine hon anamat na wa interview anabol na wa chu interview tilehen amat na wa statement ho anala na wa hi chi hosianin holim na ananei na a point nga ho chu neu cha he thei diwa ga belew hen amana sei masat pen cha hi le hi chi Russian army ho hin ni som le ni gup sung hi training e bol sa win ni som le ni gup sung training ka hin chai zawa hi Ukraine gam sunga frontliner galkap dinga hi in solve ti frontliner in koita win hi chi frontliner in koi zo phat wa hi keizong galkap dinga hi kahungin ni thum kahung omen ni thum sunga hi ama hon akitip naw ti su galka mana zawai le thal chang hi zan hung ke peding ne le cha hi ta sop lai ki bolding ti hi Russian government anakitip na hi na hin la hi chi ho zong chu hoi ta hin pi lo ne le cha zong hoi ta akimolo thal chang zong idei za zong ki mu thei lo galkap ding dan zong phate ta ki kap thei lo a hi pha na chu ni thum sunga hi commander pa hi ngai ka sei na hi le commander pa in ka sei ho chu ina sa po in hi ze a chu keizong commander pa to ka hongkin na lhon ta in a hongkin a lhon pha na hi kenzong Ukraine se pai ho hi ngai ka chi in surrender ka ki bol hi ti zo ama hin asai na chu Ukraine se pai hon eimat no a hi po in ken Russia ho dinga gal ka kap na hi ama ho a ko na akitip na ho hoi ta su bul hi lo zi wa chu hi ta hi ki hen lang hele email man ei that hi zong le ni le sa ha sat ji a hi ki mo thi khading hi ti a chu Ukraine se pai ho hi nga surrender ka ki bol hi itiam khana hi che vai surrender ki bol wa leng ni le sa ha sat ji a ka thi ding a khoti lo wa hi le Russia nong thun zong le Russian government ho hin zela ko na ila so di povin te hi chi kata san po hi za chu Ukraine se pai ho hi nga surrender kong ke bol hi ti a hi ama hin ana sain anga na sai chu hi le Russian government in promise a bol ho
hi chi na mu ding a hi ti a ei hlep na ho khat cha jong tu ni chan ge a I ma cha ki mo po in ni thum se ka pangin a hin la ni le cha jong ka dei bangin ka mo po in ka hung nga ko na ka hung ki po ho ti lawa chu tu ni chan ge a I ma cha sop lai jong ka mo pon I ma cha thal chang jong ei pi be po ve ti ho hi ama hin interview a chu report anaboli ti ho jong chu mo a hi chi chu a hi le hi chi wa hosian ki ti pa hi Ukraine se pai hon anamat no hi lovin ama hin Russian jela ko na po do theine dinga chu galka ma hunga Russian government in hoita treatment abolo ja chu Russia Ukraine se pai ho hi nga hi anaki surrender zo a hi ti pa chu het thim na dewa ga se wo hin tin chule tu hin Indian din mon ga se be kil lewan hi chi hosian chung changa hi tu ni chan ge ya hi Ukraine se pai ho hin alha do uham a hi lo le Indian government inform a hin bol ba a hin pi do tam ti ho jong hi question inei mai the wa hin chi chung chang neu cha ka ga sei be nom ja chu ka hung nung lut ki hi in hi chi wa hi Ukraine se pai ho a ko na tu ni chan ge ya hi I ma cha su thin na nai po in hi che pal ha do ding le ha do lo ding ho jong I ma cha Indian government hi nga hi het sa na nai po in chule Indian government in zong hi chi ama chunga case ki bol ho hi ata ham azo ham ti wang hi hoi ta a hol chil na anei layu a hi in I ma cha akichin wang nai poi ti pa chu I het thim na diwa ka hin vel sai ki da hi tu hin Indian din mun ga velo hen Indian government hon tu a hi yo ho kiti apps pa hi na sata a hin si mo a hi hi chi yo ho hi na sata government in jong promote ability so aji chu India in tu ni chan ge a aman le akin ngap na hi ga velo chun email lang hi ta hi lo le social media lang hi ta hi chi ho zo se hi America product ngena vanoi le se ri tam zo picking a hi cho YouTube America a hi lawai Apple ama ho Google ama ho hi chi to bang type ngena hi ki depend hi so a hi wanga tu a hi India le America ka hi ta chu ki job man na hi hung hoi be se lo a hi pha na chu India in zong ama achanga din theine ding to gon ho hi ahin nei ti a hi in hi chi wa jong hi BBC article a ko na jong hi ga velo hen India in messaging app ho jong za da semin phat masalai video a jong chu kana sei ta in tu hin India in jong MS Office khiala yo ho amangin email ho honna dinga jong hi yo ho amangin aban le messaging app ho dinga jong hi WhatsApp khiala jong hi aratai kiti khat apps khat asimin hi chi jong hi nasata tu le tu a hi India gam sunga 7.5 million people mi hi min download ke bola aman pan a hi tai ti jong chu iga het the ni divine se wa hi in chule Amit Shah Indian Home Minister pa in jong tweet a bol na khat na chu a hi le hi chewa hi ga velo chun ke jong tu a hi Microsoft a ko na hi chi Google ho a ko na hi yo ho a hi ka ki chon lut tai ti a hi masanga chu email isema hi le email isema @bana hi gmail.com ji a hi in a hin la tu a hi eima India gamsung nge ya email ki hon no mo wa hi jong le abulanga na min na ji ding aban le @bana hi yohomail.in ki bol thei a hi tai ti pa jong chu iga he the ne dewa in phone kin hin tin chule Amit Shah in jong a seina cho hi le kei jong tu a hi ka email ho ka khial ta in masanga gmail kanaman ho jong chu tu a hi yohomail zo a hi kamang tan MS Office ho jong hi MS Office hi talawin ko office a jong hi yoho zo hi kaha man ta ve ti a jong hi minister lin ta hon jong hi chi yoho hi nasata promote a bolovin phat chom kha zo jong le
operating system ho zong hi ki sim ding hi ti ho chan ge zong hi thu sei na anei ta ve ti pa chu he thei ne de ba tu ni Kuki news mang cha in phon do thei hin tin aban le tu hin e ho north east langa i chen na gamu ga sai kit ta lew han Manipur gamsunga BJP MLA ho hi Delhi a agachi ti ho jong chu mu a hi in chule hi chi chung changa hi Manipur gamsunga Meitei Congress ho jong hin nasata BJP ho demna abolovin corruption chung changa jong hi campaign ja chom chom abolovin BJP MLA ho demna le BJP government demna jong hi thu ja chom chom asovi ti ho jong mo a hin la BJP ho hin tu le tu a hi Manipur gamsunga popular government sim do na dinga hi to gon anei jing wa hi nasata ki got na anei jing wa hi in hi china dinga jong hi prime minister hi hen home minister hi hen appointment la na dinga hi to gon anei jing wa hi na hin la home minister hi hen prime minister hi jong le appointment amu thailo je wa chu direct nga chi wa AP lo vai le ki resigning ka hi vik hi chi BJP akona party kanga dewa hi ti ho chan ge jong hi thu sei na ho ananei wa hi in ahin la Delhi a agachi nongwa jong hi koiman anana sa po in appointment ho jong phateta in amu poi ti ho hi mu ahin la i chan ge anga wa i chan ge a ki ho na ahin nei liwam ti wang hi sei thei a hi po in hi jong la alol hin lo ding wang chu hiat sa khat a hi in tu a hi Biren Singh hin hi chi popular government form do theina ding te le Manipur gamsunga government tha sim do theina ding te a hi tu ni a hi ama hin to gon anein thok chom kitipa hi hi chi Manipur gamsunga popular government form do na dinga a leader dinga hi thupi na jong anein ngap det na ti ding ha hi chi chu ananei appoint bol na jong hi ananei ti ho jong hi mu a hin la hi chi thok thom hin I chan ge ya na a hin to a I chan ge ya popular government iti I chan ge ya hin form do dingam ti wang sei thei a hi po in hin la tu le tu a hi Manipur gamsunga BJP hon jong government tha sim do kit na ding te a hi na sata pan alawi ti chu ye theine dewa in se wa hi in ban le tu hin IDP ho chung chang hin sewi tin tu lai ta hi e ho nam sunga I boy na pe no hi IDP ho chung chang a hin phat ma sa jong video ni lang in sim tawin KKL hon jong na sata pan ala dan ho jong a hin sevin a hin la mi pin gin mo je a za na ngo na ho jong in a bol khumovin social media ho azong azat in a sei khum tawin hi chi wa jong hi KKL headquarter ho jong I chan ham khana lung nop lo na ho jong hele tar mang cha in phon do na ho jong chu imu a hin tu chunga jong hi vai phei IDP committee hon jong thusu sau ta hin bolovin abona wang kyung sim do lo ding a hin la ama hon asei pe nu chu ipiham ti apoi neu cha I het thei diwa apoi model neu cha bo in sei diwa hi in ama hon asei na ba chu hi le hi chi gal ahung ki za ma patna Indian government in hi chi to gon aume hi chi wa hi scheme na mo theine diwa ume document hin submit no win hi chi document ni hin pi win ativin hi chi ho jo si jong chu imu thein ding a hi le ti a izat vei ham khat vei ni jong hi talo avela hi ta chu vel tam pi hi submit anaki bola documents nei lo sa a ki hol khoma hi ta chu inei lo sa xerox ke bola vel izat ham khat ke pelut a hi ta in a hin la tu ni chan ge a hi I macha to mol so na zong po in anapi hon jong amin list na san ge jong zaw lo ba tu ni chan ge a I macha Mudoh jong poi ti hi ama hon jong a hin phon do kirwa hi in hi ja chu tu chunga KKL hon meeting ananei na wa jong chu direct nga account na transfer sa nga chu
rason kipi tho ho hi chi system pa zo so hoi zo e ma cha document submit ngai lova iza kai ki thopi na ki mu zo hi a hoi zoi khuti lova government langa direct nga hong ding hi khuti ding khati ding tin documents izan ham khat nei lo sa na ki chomlu na anaki pi ho jong tu ni chan ge i ma cha muna cheng khat muna jong lo a hi ze in zi chun lam kai ho ne boy pi win lang hi ta nei ki tho pi zo hi ka dei ti pa chu a hin se wa hi in mi khen khat nen thu so a hin bol ki na wa hi lo social media ki post ho jong chu ga velo chun DC office a ko na thu ki mu dung zui a relief ke ma a hi lo le lo ho outsider ho a hi lo le relief ke ma a cha te gam danga school kai sa ho jong hi chi ki tho pi na ho mu lo ding ti ho chan ge jong hi a e ho nam sung hi i vet na hi le gin mo na atam na ka a ga ki gin mo thaina ding zat hi a hong do jin hi ji chun a hi the ai le kanami te ho ne gu cha gu a hi lo le du cha ti ho pap ti ding ha a hi lo le hoi hap ti ding ha hi chi lunggel pa hi pai hlau hi tin Christine i hi na dung zui wa hi Christine chon dan tho hi tin thil i za kai hi adi a bol leo hen i ma kho jong wang ding hi ti pa chu ngiga sei be the kian wa hin tin chu le Churchanpur gam kaya hi operation anabol lovin 7 October 2025 ni a jong chu Churchanpur gam kai sunga operation anabol na wa hi bom len ta anamudo ve ti su missile ti ding ham a hi lo le rocket ti ding ham hi chi kisim thu ho hi tampi anakisim a hin hi cho jong hi a hin man do vin hi chi chu asunga meilo dim set keji zani langa gi khat jong hi anamudo vin kidang asavin sepai hon jong hi chi to bang anamudo wa chu kidang asale jing ve ti ho chan ge jong hi mu hin Meitei ho wang chun social media za chom post a bol na wa chu hi chi to bang lim ho po jong hi a hin post a hi ben a hin la hi chi ho te lom wang hi e hon ki sim lo hi e ho sim cha hi le chi wa lim neo pa zo a hi ga velo chun na mu thei de wai in hi chi hi a hi in hi chi to bang wang hi tampi na sim a hi a hin la isim sa ho in a man do lo pa wang hi pama ya hi tunia Center for Son bai chakhena ila api ho wang hi eat au men masangai ki dolai wa chu ipe bola hi cho ine waile abona ila inal halu lo ham ti jong hi ki sei nom le ai tai na ji chu tu ni chan gya Meitei hon ei bol na le ei tha na ho ei eng bol naw I in I lo a hal ha na ho I vet na hi le lunghan le zengin a hin la hi chi to bang thu so ho a ki bol na chunga Meitei hon tu a hi manipulate a bol kit nuwa a za chom ma hi a hei kit nuwa ku ki cha te missile sim hi ti khuti ti a hi a za na the vi ti a hin la hi che ho chu I ta san lo dio adi pa chu hi chi wa hung ki ta do pa ke ji zani zen thing hi ta chu dim se na mei lo ki henga a pipe longa ki sim missile khat wang chu anaki mu e ti pa chu het team na diwa hil chet na tabanga hin bol wa hi in chule KLA L hon la let khulun hon ti ding ai tain ama hon jong press release a hin bol na wa hi tu chunga Meitei CM Lui en Birin Sing lam kaina a center government tokimoto dinga chewa popular government a form got na wa hi ku ki cha te ka jaw po ve hi chi ama ho to gun hi 650 square kilometer sunga hoding boba to gone a hi win hi chiwa hi ku ki cha te a dinga apha chom na zong pon na si na zong poi hi ji chun ku ki MLA som ho wang hi chiwa hi iki involve lo diu I zaw lo diu a hi lawaile a hi the a hi lebon inga de wa hi state government izop na pau hi inga deu aphazoi ti pa jong hi a hin phong ve ti chu I het theine dewa in se wa hi in chule ka sei be nom khat chu KLA hon tu lai hi press release song a hin tam bol win
ama hon asei ho hi adi the embos ki bol na chung changa ahin sei na wa jong chu nga KZC in jong ahin zop ki ne na hin sei be hi chiwa kele el hon ana sei na wa chu hi le Manipur gam sunga me thinglang mi ho chen na zo si aspa na koi win Meitei government dozing ho hi nga nang hon aspa na koi lo je wa hi chi to bang embos ana ma hi tia a sei zong cho adi hin tu chunga sei zong hi ken zong na sata ka pom hin adi se na hi chi last line a sei last para a sei na lai ho hi ka pom hi tu ni a hi ku ki cha te MLA ho zo sin zong decision phateta ikila lo wa hi le 2027 la hong lung hen lang hi le MLA election aza hong hen lang hi le iboy de wa hin hi chima sanga hi ikisu che lo wa hi le inam sung hi tu ai boy na sang wa zong hi na sata hong boy be kit de wa hi ti chu iga sei be theo hin tin hi chan chu tu nia Kuki news mangcha hil chet na hin bol theo Ukraine gam sunga itidana India mi ga kiman jeng theyam Russian army a iti India mi zaw theyam ti ho ilung boy lo na dewa chu hil chet na hin bol wa hi in chule Meitei hon tu lai ta Kuki gam sunga Kukiland gam sunga bom missile lin ta kimando Manipur pompi ke chai jeng theina Manipur Imphal gam sunga akhi lu nai le Imphal khopi ki chai jeng theiding za chuma mi po na theiding le mi vet da theidinga za na manipulate a bolova thu adi ilolawa a hei pau hi hi chu adi a hi poi ti hi he thim na dewa iga hil che theinaw hi chan chu in tin tuni Kuki news in ve a ngai hlo zo si na chung chi win ka ki pa in na bon sa win pathin in phathei na bo jing taw hen